mbone kongera bilambalamba mbili bambembele bam bilambalamba mbili bambembele bam bilambalamba mbili bambembele ba bilambalamba mbili kariya haraga your body, your money, I really want no money. Your body, your money, I really want nobody. Action, see I want ya galadati. I see a reacting, mama. Action. Then batide erizanye na Cata Vybz Lau Wyne Question ngora the same stage. kandi babatira program. Kandi urya program tanme byo kujabira manya ware to nyimoresere flash baji kubinsa urya program urya poster urya program ya comedy store. So echo nyoni mbasa gambara mu ntayo na areba Ankole TV nti nentege kazamukama atireba ngo kwakurgaho wacera no teka mu uniform yawe noza kuchapa ngo wakwata kamera zawe wajiroti wabone no shuma mu kisenyi umushaya kujati ati atugu we Beazine gayi no nshemeza abonchi gayi otakuja tukakora sti watireba ninga she ibintu byo gukora nebikorati nibitushemeza gayi otambwize gundi we industry yitu muno kurunje je tukore sti so nitendo kokwe Bare mnonga orukunde bari NKORE Media TV we say feel Ankole erizoba twabakira twabatangira kandi impamyane ebe gukora byona ruhanga bitire mu mugisha kandi no banoza ku buryo w'amani. I thank you for watching us. Mwebare kusubscribinga mwebare kutambura nitwe ntukwereza tukurwo mu rembo orwambara mu Western Uganda to the world no tukusinzira tukabahereza mu rembo rwa meya Kacebezi kandi tukakuhereza kurwa offices zita hajurwa go plaza no tukuba turi best kandi tukakuhereza kugira ngo kwa hori ore buri kimwe kituri gukora nyo wizine ryanje ndize DJ Beazine serebo wambara kandi nimba ninjanti ndiho kuhereza ninkorana of Savage ningasha Asumane nyuma ya kamera bona Rudio Musoga na Rium Production nabandi bona bitukora nabo erizoba na Sharaka Jazeka ase naba asono banje ngunjwara aka t-shirt kabo Nwanyoni mpajora timeru kusengayo obuhango munsi yona ya Chelsea. Tinkuma bacari banje oryo wasono. Ati oryo we wotaro wasone. Uniyoba kuhandise bire. Ndebe ka United to kunde bagayi. Nimwe batire cyo. Kasho cyo tukacomanyire cyo. Abashashi. Kacomanyira. Cata Vybz Lau Wyne. Yeah man. Lau Wyne. Cata Vybz and Lau Wyne. Yeah man. Lau Wyne oryo wasono. Alai. Nyewe Cata Vybz. Pajira timu ya nangeje. Aza Madrid ezenteze nkambwe. Madrid. Mu England England guy, West Ham guy. Watu buzabuze ne kuba otinire ngo chikobo bacu twarabigurukamo. Anyway, nimbatira erizoba nyene Cata Vybz na Lau Wyne hanuya on face of your camera kandi niwe tukuzaganira nabo bakatugambera tutakajire hari ondobise action chayanga baddest arutesho nguri kikuza kwije kibakweta chayanga mbanze muramuse abakutureba. Yo, straight out of Western Uganda Ankole TV there, so we clean, yo. Cata Vybz the baddest, you know. Yeah. Ninye Cata baddest, you know. Represent you and I, from New Era Music, one Western we clean, yeah. Ati nyenda atabo twaramusaba baddest. Nyenda turamuse n'abakiyukuru abuguruse mu rumo rubakonguyiru. Yeah. Yes, abareba belonji ba Ankole TV. Guno mojo wa Cata Vybz. Yeah, ni majangu mkole chamane kutagira Western Uganda na music na TV zitu zitwine ni mkole chamane kuhagira abantu bitu abanyankore. Yeah, so ndio mweshongo zirangwana wa hano mojo wanyu. Yeah, mwebale kubayo mukama abankumere best. Obunkweruka Lau Wyne nkani nshaniwe omutwe. Konkati akabochi bakaba kusobere ngahati echo titiro echo titiro ebyo tibiro kitadi yatindajireyo akabochi kanyobwire bukawayo obwazero itam nukurya ore na simba onarebo wali ombyo kwesimba onotine shonga turamusihora Wyne ya abaleba Ankole TV oguno Lau Wyne chalo wanyu Lau Wyne maswaga the baddest. New Era Music. Yeah. Lau Wyne. Yes sir.
harochi obwiro obuto waruchire kubareba tukatune MVP akunka nge turaganirire nkito so far uri kutureba no mugambira Lau Wyne umurebi witu Ankole Media no muhajizi wanu hata chingwa za kubagambira tingo na kwesimba yono bala kwesimbaho mutingo na kwesimbaho nango cyo tachijena umunonga bashana wasa kutina kuba mani nyine mi naza kuzomu kamera ninga naza kurebekaho niyo nimba ndi omukintu ky'omuziki ekyo no kimanya ekyo sati ampantu bakakasangu omuziki tino omuziki mwingi tuyongera kuleta na next week tuyontureta hit iyo lwakatano tuyontureta engoma ziriembe munonga ninkwetegere so wale bakata vibes okale Lau Wyne nituba tuyo omukintu ky'endongo Cata Vybz mwijire amwataha industry yitu ya Western Uganda mukamutwire mukonka according to what we talked last time mwigaruke last year kuba serious kuja mukamugaruke hati mukore music business music muzomu katari so far how is the going chirichita imwe ayimugarutire kutandika endongo serious hati nangu wanyuzye abantu abinji bayemba tubuza agamana gumukosa nagargaye akwa speed yento bavuga n'ecyo no member asize za vacho kuchena borobo nkuraba MVP bakusiba hose watire obwe speed yento bavuga ne embarasi tuntera music tuyonitera music abantu nibebuza abana nibakona bakikora bata so kingwe nakugambira ngo tuina man mingi and ngokuwagamba tuziro business eji turi serious akwa kare wawe nyumaho yasituka turiyo yani shongora konkao otine muramwa ungeje sha turi ya business wakireba so musubere cyakabica man ya Cata Vybz Lau Wyne audience ne gambachi audience yo by the way akwa right now waza kureba mbifa umbantu kwe kutambura kwe bare ne bebuza Cata Vybz Lau Wyne bukabare tamane minzi harochi abamaga batakutumanya ne bebuza abana storage nabesho ngozi ne ba presenter ne baha ne bitsi ne benda ne besimbera abo MP bakozire bata akizina ryo sounding so much ryo spreading at a wide speed so audience yo eriyo ne fayo kandi nangwa nabantu bemba fayo kugezaho kutumanya umuntu nafa yamanya Cata Vybz noha na korachi so at audience empango Western tokabuza Cata Vybz akabura mugambira ninga Lau Wyne Lau Wyne tubarebere platform zezamani kandi nko kutwagamba garuko mu serious business ne last year ijonka bareba line up ya comedy store right now ninda muri muzomu kasitike chini hiro cha Radio West is one of the biggest radio stations we have in Uganda right platform zezo abantu abatwiro mu ndongweji nibinja batakaziri basero haruma kantu kagamba nogu ninga nokora ni wakayimwe obuto bantu ganira last time nga kugira ngo music no mudara wakireba yoko kwemerera wasangurire mali haba hamwe bizunzere emali etakurebeka jetine makuru bakastoma tabakora ki tabakwija niyo music ya Uganda niyo music ya Western wakirengera we ina buri nakunde wayitegeze point yanje wakireba music ito kugitera ama TV okugitera ama radio okuza stages zakabitambya gamba nogu tikirumu no mudala bone kuteka we byo kutunda bukwegambera bukwayiriza yes bukwayiriza umuguzi akigenda yaguraho katujengu yabe nkafene yikomuka yashara abana yahona murano nagarika koraki aija mubuza ati ntwara aho akoze ki ito music yetu teri mugamba nogu nubo kubuza MVP na gambera niyo no kimanya ekibuzo nyona nimbuza nimburiza bakutoreba niyo no kimangu music yetu teri mugamba nogu ntukutera umuziki ogufiringa oyetereza ozara ina itukwenda Kata muri mutuvuga speed tikuza ya buri bwa vacho ati comedy store tingwenda munyirusi kuba tingwenda muntware speed comedy store platform ejo ni mpamyanti ni platform y'abantu bingi
baryo mu entertainment industry bakwegomba kurubato actually waza kureba Africa wide comedy store it is one of the biggest stages abokuba hostingire best African artists celebrities titandikira platinum Steoba best comedians in Africa barbasire a comedy store teka ona bita bitwino mu Uganda ba Kamiri Bebe mukai so stage yo kureba it is a biggest stage kana nyowe yewunye yo yebuze nkiwo mutori yoko nareba Ankole TV Cata Vybz na ijata ninga Lau Wyne kukweshongora the same stage kandi babatira program kandi urya program tanme byo kujabira manya ware to nyimoresere flash bagikubinsa urya program urya poster urya program ya comedy store so echo nyoni mbasa kugambira umuntu ayo nareba Ankole TV nti nentegeka za mukama achireba ngo kwakurugaho wachera no teka mu uniform yawe noza kuchapa ngo wakwata kamera zawe wajiroti wabona no shuma mu kisenyi umushaya kujati ati atoguno we Beazine guy no nshemeza abonchi guy otakwisha tukakora sti wachireba ninga she ibintu byo gukora nebikorati nibitushemeza guy otambwize gundi we industry yitu muno kurunje ije tukore sti so nitano kokwe umuntu akahura Cata Vybz Lau Wyne kuba kweshongora yahura music iba kweshongora ati these guys been a capacity yo kujangu nanateka music ya stage age abantu tubakiza kutushwaza abantu baza kuhurikiza ikintu basime wachireba so waza kuzo muri cyo kintu ninga kuhika arengo runga stage ejo ujangu ni worbata biggest stages ezo iwe nkiwo inechi tokuza kurugari yo musiro tuganyonyo bine kunte wapi ine kuteka wanze ngo tuiro mu ndongo music ni nyinji osa ko tuiro mu ndongo music yawe atakujumanya wachireba gambe nawe akubuza ati wanu atuwari tachatebi nebi tuwanu atatokono ukora cyadu by the way tutakarujira acha comedy store koza nyunkando nimpamya mukandeba performance mukaza stage mwa performing audience ya hypinga audience kabahereza hype kusinga ya Afriki into expecting nitumangu ni international artist akuruga Rwanda eceshongoro cye ninga byeshongoro bye bizano mu club za Uganda kushanga mukaza stage audience yaba welcoming yahereza na hype kusinga ya Afriki nikimanyisa ki ninga nkiwe imwenkabe shongozi ni mu kigamba cyo kintu kikoze ezo stories beziruhaha ati iganga mbere Cata Vybz Lau Wyne twaza stage okareta kampe cyo kureberaho cha rage ninga truth abantu tabara feeling umuziki nicyo kimwe wakitegereza haro kutera umuziki gukwena ngo oyu muke ozine ohiye munesa tugitambike hariya kandi no atera umuziki okaguhurikizo mu mutima okena no kuragazizi ko yetumwana kayampi kanjoka enda ngunyetegereze hatitwe tutukuterana no yo mwana no yo musigazi tutukutera music kushana wachireba yito tukutera dance hall tukutera umuziki ogwo kwimukoka zina nenkite kakora ki ekaragara wachetegereza wachireba hati tukataka wasa kuinganisa amani yesu tukataka kwepema onkatukataka kuinganisa amani omuntu ari tukora ki yayitukutera ya ati mwe echindi kare echindi emdwe burgaye kiragumwe two heads are better than one so no nitorukwe mutokanja concluding atwacheza anyway nina Cata Vybz Lau Wyne kurugaria omuniyo era music kandi so far abantu most trending artists sabitu na mu Western Uganda bari best mu Western Uganda think when the regional artist ekigambo tinchikunda aka music nediyense yona kurishitagiye cyo tukata kuzina lingara zikanziguma Kongo so best in Western Uganda konkade ya worldwide artists from Morocco to international nga omegoku yageze right but now imwe twanture bimukabaka kujera ngo nitwenda otwereze rate ningashi to rate injire Cata Vybz Lau Wyne
omubeshongozi bakuruga Western Uganda nimwereza namba ya karo ate gayi kana kwizenti tutizire kwipima o music ya Western wachenga mutipima ati nyende tutikore tuti niwe fani wa Cata Vybz Lau Wyne iwe no gamba cyari Cata Vybz Lau Wyne ati iwe nkafani echenko waza kumugambaho nimasa kujya ntoga ino wakabi wachenga wachigereza wakati nkumheza akaka atakwaboresere wolenga kwenda kuteka mu ebinwa n'improve semanyi big series semanyi biki ababane semanyi abanene abasatu abanene abana ito mu Western bakwenda kwepima bepime abakwenda kwebo bine mizani zawe bakupimera oku wachereba ito yabakwete ya mizaro ito twizire kwepima mizani twizire kuyimba niyeso ngabo achi tino utukuchiza wachireba kanti na kutuchiza ito just tera music wachireza tiko ngo ojoti Cata Vybz tumbo ba number 1 abayayi batunyigire batarane ito muhumure turi ba number 1 kandi turi ba number ya muheru ito just tere ndongo yabeshongozi tuza kutere ndongo abarende kutamizana kutupima batupime kungite tukuza kwepima gayi no epima no orgarunyere gayi ba mikirobzi baha cyaje maza mubaza kutubwa tupimaho baze kutupima nabane so wachireba tukwenda kuza kwepima hatere muze kuteka haba bana babataba ito tukuza kuzamizana zanyu tukuzenda borechere kutuva ko batere ndongo ekweta Lau Wyne yes nyenda kari karaine sibiri mbone konjera bilambalamba mbili bambembele bam bilambalamba mbili bambembele bam bilambalamba mbili bambembele ba bilambalamba mbili kariya haraga your body, your money, I really want no money. Your body, your money, I really want nobody. Action, see I want ya galadati. I see a reacting, mama. Action. Then batide erizanye na Cata Vybz Lau Wyne. It is all a vibe, guys. Shanangu member shangena Kampala tukoro. This is high tea. Chinte chikunecha man. Yes, nonde bari NKORE Media TV otakayibwa kutuchira oryoko ryo mweshongozi no basa kuija oguze music yawe a platform zona of nesente akubantu bantujuguza a stores zenjawuro akwa music eje imukora nekintu cyo bugiga in fact remiteri this one mu murya music nekintu cyo bugiga cyo kuryaho nabatabani babona bijukuru bakaryo okuya abeshongoza bingi tebakamanyire how to do it ategerize sente za show ategerize sente ze bara but music ati ni manyangu imwo endere yimwijere buri kimwe kiri sorted music in haro stores ezikushashura so wachira NKORE Media echo tuchikorera tukuguriza music yawe kandi ogumanuzira sente zikuija bank account yawe wachira DM Swaga CEO ningashi omwe ari kusinga yo kutu supporting mu kintu kiteche kitukora naba nachikorera na nezindi services twine nga videography photography live streaming na nebindi byona so Lau Wyne nyenda tubanze turabire mabesho abare bitu ebyeshongoro so far twasabinga ebeshongoro ati tionza kurizinga video ya mwenda twe yes atugarushire rastia ayitandikire twari bya rastia bereke ayitandikire tionza kurekura video ya mwenda yes watching akuba mukantujangu serious back business kugaruka mu business ni last year so audio tabara na nyimbe zyo mu store izo takaza barezo akwantu za kuraraho konka enyimbe ntuza kuruganja ka tune kuza kuperforminga ntunga moto ntuzo tune kuza kukitere so far Cata Vybz nebyeshongoro cyo byo kujangu ebyeshongore ebi bikagite kintu cyango ari Cata Vybz na Lau Wyne. Probably, I think it is Baby and Ondovise. Yeah. Yeah. So Ondovise, Baby, those two songs, hype Tiroya man. Yeah.
On baby nechimwakoze na Andre. Yeah, Daddy Andre. Chikanchitambura muchitakapera. So, if you give it to me, baby, I will give it to you, baby. And if you leave it to me, baby, love everenge nyuma. Yeah. Oh baby, tindi kwenda kugome nyuma. Oh baby, love everenge nyuma. Hati kando kumwazo muravu kumajango imwe muri ba vibe hype wagwana. Konka yeje ngoma baje kuterera mpoze ngo sigalo stami. Nimbazi tucherekana. Porokantiri Beazine ZDJ, izina ni Beazine ZDJ, Serebo Wambara. Yeah, kandi nchina Cata Vybz Lau Wyne, behind cameras are of Savage Asumani, kandi ugo ni munywani wabishi munonga n'abari kunde byo kunywana friends tari numuri biri. Takore byaba MVP. Kandi tuchirimu tuganira kimwe bibiri. Anyenda turumu tuine cheshongoro cha action. Cheshongoro echo I personally nchikunda, production is nice na lyrics zirimu noreba ngo there is some maturity in the song. Cheshongoro echo kija chita mukachitandika chitakora na Alex Moyo. Kamfunze that vibe ite tukatu ine idea ndijo na the lyrics is different kuanza kwa na Alex Moyo. Kwa tuchiro wa atini twashanga guy ari on vibe zo kutera dance or zirienka ambwe yaja tukokano mumanya atumumpe mada chikes mazemba building the instrument han yazinyiga abasai memera moita wizize ko shonga twajirgaho twabyata zaje no mumanya katkwate pen nakachubyo makwate pen ahari Alex nyowe Wyne Nogu ba atin bakaba roho twasumura vibe action wachireba action pack. So echeshongore echo tukaza kuruga mu studio. By the way, everyone akal well convinced it was going to work out. Awoko bagayi endo engoma ofutwa eshongwire, everything was just cool so it was a big tune. Yeah. Mutandika mutakuza kora bona na Alex Muhangi. Alex Magayi ni charu witu. Ngoma nene maya. Ngoma nene. Yes. Tinyanjire n'engoma mpango konka ncharu witu ni mwana wa manager witu na akola nawe. Alex tumanyiro bwire buringwa, amanyire manager witu bwire buringwa, hati okutereza collabo turi family wachireba kana bwina talent kiringo kwa kujya uti kante mesekiro yenyama ngitwara umuko wanje hati na Alex okutereza collabo akaba kikunzire kandi akaba ine kukikora kuzi turinka batobeye wachireba so muhikayo mwine vibe ndivyo mutamechini wewa ati yabahindura buri kimwe cyahindutira mu rugayo mukumangu ni ceco biri bibeba kala tumanya music giye kureba timwe obanja kushobora roza kunyetegire kushobora nabakureba omuntu araza kuteketa yata wasigaze mbika bateka mu studio nozo mu studio korori yimba orusigaye batakara masterinjire konka none uruhura kwachitigereza kiringo kwako mwe no mukika yotogo mu cyugimba sakwa na mutweka kwachitigereza nena ngonchenge hati no korori yimba washora studio rockstar oje twonkora yimbo no zakora none uruhura kana rwayanga mu tonga ina akore shovi bayigereza ukwade taya bambuza tatoje bgambo byanje konka twakora ari yimba uyo muyata hana amanyangu orimba nuzakora ki line yawe ni rurimiki agisemo ndiminga mukaga toza kuchibaza sabura tiraturire diramporere mu nyenda kukwata nyenda ngambereze ndi lamba mbele bambembele ba hata amwendu minkitano amor nyankole amor Uganda amor Zungu amor Japadola amor China rucheruche hati amora neja kagamba ko runyankole nika ati ncheta isango kwate pendiza kurara ga ebitu anyway kweli wera Wyne Cata Vybz Cata Vybz worwa no ninja no Jamaica ni mibiti ol Jamaica no Zungu era Cata Vybz na Lau Wyne ashabo mwenu kare burijo nimpembo mu rukonko gugwe
gwabo go bugando tugukwenda kurara anyway tune yecheshongoro sia chimpurire chimukuza kureta yo ninye kata yo nebo kurebire no yenda nkwanjure kombechera makanyabo jote kame ejo speed yawo nyawo yo kerenjire hazotandike kuguruka hanunga wakame ya ngopira baby nebo ndwazaraje kokate kaona mpuranja baje I feel as if kale wena ni matabaje mpuro mutima kale wena mama chasho ire ninga ba ntiguzi YouTube chironchi premier ingwa gatano chasho ire akoba atorude kiripu njini no kusevinga chajira YouTube sebo premier linga Friday echesho nguro chimukorire nkayo tukachikora bomba mwe ni mukoromo bamana ati watu manyati kangambire gai wano ndakamere karungi onokuza kateka na waine kuwa nabana korachi na mataringa chiro chibuze dana chikushoborere echo ningu chibuza dana enda mu bugane echesho ngore necho runyankore ninga remendi mizere no nyankore ruonka dance kando we dance kutagurira owe ngoma kusindo goma twashuba twatagura echesho ngore echo katubanze tuchitegereze kuchirashohore nababugana ntuje kukiganira ukikusinga konkani mbasa kuchitegereza YouTube channel New Era wa Cata Vybz haro Cata Vybz Lau Wyne niyo YouTube channel ichiro chiriset to premier orwakata no runti bantishohora kandi ntugaruka ntutagura twagaruka muri muzantunga mu mwine yosho erizo neza kubera show John mube mwa performance ntunga ntunga batubetaka performance by the way tukaperforming okabale honka so ntunga mo neza kubera first time yetu kuperforming ayo akasketch ni hero day TV West New Vision we clean TV West in Radio West gama purre igara katonye zivi abana ati washanga none tuna nakuburize washanga ejo Cata Vybz noza kupa andera wine muri mu performing na Omega na wine hit song nomdemu akavinonga gari omdemu gono wakabi anyway nyencha kari mu performing nawe kachaye na Rithan nibona rebari unka echamani munonga ni stage y'imuru muzaho ya company ya man ni expecting ku delivering ati guy tuzako bakomeye ntande yani zakuba elmubu kimwe cyona enkoko gambira bantunga ntunga mo tionto baretero oluwombo bampote oluwombo tionto oluwombo oluwombo nabahara mwenyama yembuze nyama yente nyama yenkoko ntuzakuba wasabura amarobozi twagatereza expecting amana gakusinga kumuraruga what next what is on your plan actually immediately twarga ntungamo na nsakwa ntzom premier league yo limborsi of course nzaku Friday no ari nchakare nwe Saturday twarga na keje tuinokuzaho Kampala tuinecheshongore chisorode chitwenda kuzakorwane simu tarukumura presa omudara wari omushubuzi wa avocado orusapuraya wa kedo wasapuraya ngechawo cha kedo inokuzana kejo kakakarende chito kachitambuza so notine kuzikiza toza kurinda nankoka kufuterere no inokubuzine so chayange yarga mweti ntwantu teka horundi immediate no nyankore saraut mutwinire plan ogo mwaka plan of course in big plan akaturi twine big budget nagamba big budget no busente bwirire yoso bitukuza kora mu mwaka ogu actually nangu agenda ko twasigaze bwire buce gukawo konka tubasa kugira state tufune collaboration zakabi we are planning ahead kufuna na collaboration nomwe omubana abana bitu batayi bitu ba Western church tabasire unkana bwen chino muchi so be expecting ebyamani chayanga neza kubavuga mpako kwa mushanju tubateke mpako kwa munana twanta umukwa mwena tsigake twatere tune nizo so nziza kwatera non stop taro kubabuza
nimbetegereza okwenda Cata Vybz katuje nda Cata Vybz na Lau Wyne nkambaga yanje kweshongora nimuzaho ambaga ningimwe mu ryaba agaya ambaga ntuzaho mayata matabakunda wajereba no mchachi ntuzayo akuba tutuna gospel guy wachenga situbura hamona ntukora ki ntuzayo action neceshongoro cha Yesu akwa nice nona kunda action nawe bintu byabira kora akateka mwebukoro wachenga kandi Yesu go kureba bona ikirizo no Bible harime byakoze gwente wachenga so burahamona watereza karumo burahamona ntuzayo omukibara omumbaga bivure byomba mu bicenga wachere bakonka arufu mutakato itakwanja taho chikusamba tikikora wawo aho tebikuba biba byasisikara uri kubana nda Cata Vybz na Lau Wyne n'abafana straight YouTube zawoteka mu Cata Vybz Cata Vybz Lau Wyne from Lauben LAUWYNE Instagram nugo amazina nigamwe Facebook nugo gamwe TikTok nugo gamwe nizinta agamba niki Airtel money ati narone namba by the way ale namba yo mugiga oyenda kurabya makasi mugamba na wabintu nkebyo omutera uziro mushanji 5 kinane banogerona Lau Wyne na Cata Vybz birthday nyonye ne birthday ne kubiryaho muri mbare biro kwa mukaga. I'm inviting you, I want you to come kanyo byanje nimbikorera kamera ombiya bakureba. I'm inviting you on my birthday and we have an influence ntuzagaba reflectors tugabira aba boda itunkaba ryo mu showbiz ni uryo mu showbiz na nyenjeremo to ensure safety on the road. I'm inviting you to be part of me as we do that. Any support towards that? What is you say about the idea tene shonga noza kubanzora abo mu office orebe manager yatereza olisa tija mukoro gwawe tena kugaruka mungaye nabeta personal invitation number what phone 0 mushanji 5 nkaga 82 ananina straight 0 mushanji 5 nkaga 82 ananina omka wasigayo omka wasibankanye ninga of course atito atijigira no tureba ni guy tukabire kureka obwerera haka mangozi ntusuba twisha tuzomutawuni guy. Anyway, I sign out as tunachuburiza abichaba kuba ni watching videos ezi kujangu baserebu banyu ni babo nyotindo mutantera masimu ejo ni taito na nizina. Anyway, mwe barabana batureba ari NKORE Media TV kandi Beazine ZDJ no basa kutufollowinga Facebook, Instagram, Twitter na TikTok hona ntukozesa NKORE Media NKORE Media TV otufollowinge kurebe byakabi kandi interview waweza kujereba share njero mutayi wawe na atakaferwa kura vibe nkeji. You can also follow me personally on my media platform Beazine ZDJ Serebo Wambara everywhere. They are the same names kandi abakwenda kuganira hona nya WhatsApp 0703209350 tinkujigarukama. I sign out for now mukama nakora. Bless, one love.